mushya ni umuyoboro mushya ubagezaho ibishya mu ijambo ry'Imana kugira ngo duhinduke bashya, dusobanukirwe hamwe n'ibi bikurikira. Iby'amatwi atigeze kumva n'iby'amaso atarabona uzabyumva ku ndirimbo nshya, nawe uhinduke mushya. Haleluya. Amina. Leo tutaongea neno fupi tu. Sisi tunaganira ijambo rigufi gusa. Sababu ndio inafanya msingi la Kikristo. Kubera ko iryo jambo niryo rigize urufatiro rw'ubukristo. Makanisa yote ya Wakristo. Amatorero yose y'abakristo. Tunajenga msingi wetu kubatse urufatiro rwacu Roho Mtakatifu. Umwuka wera. Haleluya. Amen. Tutaongea leo juu ya Roho Mtakatifu. Tugiye kuganira umwuka wera. Roho Mtakatifu ni nini? Umenye umwuka wera ni iki? Ndio mtu na mtu atajiangalia arireba kama kweli arebe niba ukuri yuko na Roho Mtakatifu afite umwuka wera au hapana, cyangwa ntawe. sababu watu wote bose wanajua tu wa Kristo bita abakristo. Haleluya. Amen. Kwa sababu wanafunzi ya masomo bimeze nk'aho abanyeshuri bo mu ishuri wote wanasema tu ni wanafunzi bose bakavuga ko ari abanyeshuri wa kutoka maternelle, abo muri maternelle, wa primaire, abo muri primaire, wa secondaire, abo muri secondaire, wa universite, abo muri universite, wote wanasema nini? bose ni abanyeshuri. Haleluya. Tuongeze juu ya Roho Mtakatifu. Tugiye kureba umwuka wera. Tutasoma somaji Turingiye ku musomyi w'igitabo atasomera Yohane sura 6 mstari wa 16 Yohana 6:63. Jean 6:33. Aha. Wakati wa mbingu kitani. Ndio. Taratibu. Yohana 6 Yohana 6:63 mstari wa 16 umurongo 63. Jean 6 Yohana 63. Okay, twende msomaji. Wengi wanarudi nyuma kitani. Tatu. Ndio. Roho ndiye anayebatiza uzima. Haleluya. Asema Roho ndiye anabatiza watu uzima. ni uhesha ubugingo. Twende papa. Mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Umubiri ntacyo umaze. Maneno niliyoyasema kwenu ni roho, Twende. nayo ni uzima. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema hivi, Byanditswe biravuga biti maneno ambayo Yesu Kristo, amagambo Yesu Kristo, mafunzo ya Roho inyigisho ambao z'ubwoko mwalimu mkuu wa Yesu Kristo umwigisha mu Yesu alikuwa akifundisha yajyaga yigisha ilikuwa ni Roho. zari umwuka. Haleluya. Kumbe tunasikia habari ya Roho Mtakatifu. Rero twumva inkuru z'umwuka wera. Mwanzo wa Roho Mtakatifu, Uvuga itangiro ry'umwuka wera. kipindi cha kwanza cha Roho Mtakatifu, Icyiciro cya mbere cy'umwuka wera kipindi cha Roho ni icyiciro cy'umwuka ni kupatikana ndani ya neno. ugaragara mu ijambo ry'Imana, uboneka mu ijambo. Haleluya. Amen. Ule Roho Uwo mwuka wewe kupatikana ndani ya neno ugaragara mu ijambo ndio unaleta uzima. uwo mwuka niwo uzana ubugingo. Haleluya. Maana ule Roho ndio unapatikana ni mafundisho, aboneka mu nyigisho gusa, njia, mu nzira. yale mafunzo ya njia mko napata kila Nizo siku. za nyigisho z'inzira muri kubona buri munsi. Ni Roho mko Ni napokea. umwuka murimo kwakira. Maana kila siku sasa ya mafundisho Buri gihe uje mu nyigisho unakia kupokea Roho. uje kwakira umwuka. Maana yake wakati unakosa mafundisho Uvuga iyo usibye inyigisho unakosa kwenda kupokea Roho. uba wabuze kwakira umwuka. Haleluya. Amen. Na ukakosa ule Roho Kandi iyo ubuze uwo ni roho mwuka wa maana ni sana. umwuka w'ingenzi Sawa, cyane. anasema ile Roho Kubera ko bavuga ngo uwo ndio mwuka uzima. niwo uri mu bugingo. Haleluya. Hata utafunzwa ile mafunzo Uvuga ngo uzigishirizo na nyigisho unakuwa naishi ile neno, hanyuma nugendera muri iryo ndio unakuwa jambo mzima mbele ya Mungu. nibwo uzaba muzima imbere y'Imana.
Haleluya. Amen. Na mbele ya watu watakuona kwa ndetse mzima. n'imbere y'abantu uzajya babona Sawa utakuwa unatenda matendo mazima uzajya ukora ibikorwa au matendo mazuri. cyangwa ibikorwa Tuone kule roho utampata na kuna reka gani. rero turebe n'ukuntu Luka 24 Luka 24 45. Luka Luka 24 44 ndio. Yesu anapatia mitume kitu gani? Tendo. 14. Kisha akawaambia, Yesu Kristo akaanza kuambia Yesu sasa. Kristo atangira kubabwira haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nyinyi. Asema hii mafundisho Mungu nasikia hapa. izi nyigisho muri kumva hano Ni mafundisho Yesu Kristo alifundisha ba Petro. ni inyigisho Yesu yigishije ba Petero Leo mwenjo unakuwa ba Petro sasa. umunsi mwe mubaye ba Na wewe Petero unasikia mafundisho. nabo muri kumva izo nyigisho Wakati nilipokuwa kwenu, Asema wakati Yesu Kristo kwa kudunia Yesu Kristo yari ku isi alikuja kufundisha watu mafundisho ya roho. yari yaje kwigisha abantu inyigisho Ndio z'umwuka ilikuwa njia. niyo yari inzira Ilikuwa kweli na uzima. y'ukuri n'ubugingo Sababu njia kubera ko ni inzira mafundisho ya roho ni inyigisho ya kupatanisha watu na Mungu. zihuza umuntu n'Imana ya kwamba maneno yote yatimizwe Ilibidi maneno yote byabaye nk'uko ibintu byose itimizwe. bisohozwa yaliyoandikwa juu yangu katika kitabu cha Torati. Haleluya. Taurati ya Musa mu kuvuga ngo ilikuwa inaandika tu ni maneno ya Yesu Kristo. yandikaga ibya Habari ya Yesu Kristo tu. inkuru za Yesu Kristo gusa Na katika manabii Manabii yote Abahanuzi ilikuwa bose inaandika habari ya Yesu Kristo tu. bandikaga inkuru za Yesu Kristo gusa na katika Zaburi. Zaburi nayo Zaburi yayo inaandika tu habari ya Yesu Kristo. yanditse inkuru za Yesu Kristo gusa Na Injili yenyewe ndetse ndio maisha ya Yesu Kristo. ni ubwo buzima bwa Yesu Kristo bwe. Haleluya. Twende papa. Alafu akafungua akili zao Ha? wapate kufahamu maana ya maandiko. Yesu Kristo Yesu Kristo mwalimu mkubwa mwigisha mkubwa alikuwa na ufunguo. yarafite Alikuwa anafanya kazi ya kufungula wanafunzi akili ko gufungura ubwenge ili wapate kuelewa maana ya maandiko. babashe gusobanukirwa n'ibyanditswe Sababu kitabu Biblia, ko igitabo hii maandiko yanapatikana ndani ya Biblia. ibyanditswe muri Sio Bibiliya maandiko ya kawaida. ntabwo ari ibyanditswe bisanzwe. Soma kwa Korinto wa pili, banza usoma Abakorinto ba kabiri sura 3, ibice bitatu mstari wa 6. murongo wa gatandatu. Korinto wa pili sura 3 Mstari wa 6. Barua ya Kristo kichoandiko. Aha. Mstari wa 6. Wa Korinto wa pili, Abakorinto ba kabiri sura 3, ibice bitatu mstari wa 6. murongo wa gatandatu. Aliyetuwezesha sisi kuwa watumishi wa agano jipya Asema aliyetuwezesha sisi kuwa watumishi wa agano jipya. wadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishya Twende. si kwa andiko Sio kwa maandiko tu hii, hapana. byanditswe gusa oya lakini kwa roho, Lakini kwa roho. ahubwo ku mwuka. Twende. kwa sababu andiko linaua Asema maandiko kupatikana ndani ya Biblia. Nubwo ibyanditswe bigaragara Iko muri nafanya Bibiliya, kazi ya kuua. ikora akazi ko kwica. Ha? lakini roho anapatiza uzima. Lakini roho ndio anapatiza uzima. niwe utanga ubugingo. Maana hii Biblia Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya tunasema ni kitabu ya Mungu. tuvuga ko ari igitabo cy'Imana. Haleluya. Tunajua Mungu kupita neno lake. tuzi Imana binyuze mu ijambo Neno la Mungu ryayo, linapatikana ndani ya Biblia. kandi ijambo ry'Imana rigaragara Na muri ajabu Bibiliya. sasa, ariko igitangaje tunaenda kwa kitabu ya Biblia, tugusanga mu gitabo cya Bibiliya tusome maandiko, dusome ibyanditswe. Mungu anatuelezea Imana iradusobanurira taratibu na hii kitabu Biblia. muri iyi Bibiliya. Taratibu. twitondere iki gitabo. Ukitaka kusoma maandiko, ushaka gusoma ibyanditswe, hii maandiko yanafanya kazi ya kuua. ibyanditswe birica, Na Biblia ndio kitabu kitatusaidia kandi Bibiliya nicyo gitabo kizadufasha tuokolewe. ducungurwe. Kumbe kinataka kutuua tena. none se kigiye kutwica? Haleluya. Amen. Kinaua namna gani? Cyica gite? Wakati tunaposoma maandiko ni mu gihe ya dusoma Biblia, ibyanditswe muri Bibiliya hatuifunui katika sehemu za roho. tutabisobanuye mu buryo bw'umwuka, Mtu hawezi kujua umuntu kweli. ntabwo yamenya ukuri. Haleluya. Maana yake wakati hawezi kujua kweli, Kuko umugihe utabasha kumenya ukuri, hawezi kupata roho wa ntabwo neno. wabona umwuka wo mu ijambo. Mfano. urugero Haleluya. Amen. Kasoma maandiko haya. tugiye gusoma ibyanditswe. Yeremia Yeremiya 27. Yeremiya 27. Neno la Mungu linasema Jérémie 25, 27, 28. Jérémie 25, 27, 28. Yeremiya 25 umurongo 24 kugeza ku 28. habari za uhamisho kwenda Babeli kichoandiko. 27. Aha.
Israeli atawaambia hivi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi. Bwana wa majeshi, Uwiteka nyiringabo, Mungu wa Israeli, Imana ya Israeli, ndio anataka kusema pale. nigiye kuvuga. Tusikie Mungu anasema. Reka twumve icyo Imana ivuze. Lakini Mungu anasema, Kandi icyo Imana ivuze, sisi wanadamu twebwe n'abantu tunapaswa kufanya nini? tugomba gukora iki? Tunapaswa kufuata. Kugisohoza. Tusikie Bwana wa majeshi sema sasa. Twumve Uwiteka nyiringabo icyo yavuze hariya. Kunywa Mungu anatuambia nini? Imana yatubwiye ngo Tukunywe. tunywe na kulewa Tulewe kabisa. usinde. na kutapika. Maana yake hapana kunywa chupa moja. Ntabwo kunywa icupa rimwe, Kunywa, tunywe, tulewe, usinde, mpaka sasa unatapika. tugere mvuruka. Twende. Na kuanguka. Ukisha kulewa sana, Mara gusinda cyane, kutembea, uraza kunanirwa uanguke kugenda, chini. ugwe. Wala msisimame tena. Maana yake ni kulewa. Ni ukuvuga ngo ni Mpaka magoti haitakuwa na nguvu Kugera tena. ubwo amavi ataba agikomeye ngo uhagarare. Utakuta tumoto. Acha kujitapika hata mfuko. Kwirukira mu mufuko. Asema huyu alitimiza mapenzi ya Mungu. Twende. Wala msisimame tena. Usisimame tena. Ntimuzongere guhaguruka ukundi. Kwa sababu ya upanga nitakaotuma katika Asema kutakuwa upanga ambao Mungu Hari atatuma. inkota Imana izohereza. Atatuma juu ya nini? Izohereza kubera iki? Tena itakuwa kama wakikataa kupokea Asema mwenye atakataa kupokea Uzanga kwakira upanga, kikombe. igikombe. So, wala msisimame tena kwa sababu twende kwa 28 sasa. tena itakuwa Tena itakuwa. kama wakikataa kupokea kikombe. Asema kama Samira analeta kikombe cha pombe, igikombe cy'inzoga mtu akunywe. abantu ngo Kama banywe akikataa, nibabyanga twende. Mwekataa kupokea kikombe kile mkononi mwenu, wanywe, Ndio. basi utawaambia Utawaambia hivi, Bwana wa majeshi wana majeshi Uwiteka nyiringa biravuze anasema ngo hivi, lazima mtakunywa. upende wabishaka usipende utabishaka utakunywa. ugomba kunywa. Baba unakunywa? Papa unyuza Uko mtumishi wako. umukozi Baba unakunywa? uranywa Na uko mtumishi wako. nawe uri umukozi w'Imana. Baba unakunywa? Na unakunywa? Uko mtumishi wako. Mungu anatuambia tukunywe tuleo, unaona katana kunywa. Tunywe dusinde Haoni kama unapinga Mungu. agona kuhimira Imana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa tunasoma tena maandiko. Usomera ibyanditswe n'ubundi. Haleluya. Amen. Usisome pale. Wagalatia 5 Ubagalatiya ibice 5 19 umurongo wa 19 hadi 21. kugera kuri 21. Mungu anasema Imana iravuga ngo ulevi ni nini? ubusinzi ni iki? Ni dhambi. Icyaha. Haleluya. Amen. Utakamata na mlaki. None uzabifatuke. Unaona kama huyu mtu anakamata pombe, Ntabwo ubona ko uyu muntu afashe inzoga anakunywa, akanywa analewa, agasinda anaanguka, akagwa na anatapika. akanirukira. Sasa utamuuliza, Iyo umubajije anakwambia kama mimi nilikunywa. akubwira ngo niba Haiko mie, ntabwo ari ni njye. Bwana wa majeshi, Uwiteka nyir'ingabo, Mungu wa Israeli. Imana ya Ndio alituma. niwe yantumye. Haleluya. Unaweza kama Mungu Urabona ko uyu muntu alisoma maandiko, yasomye ibyanditswe akasikia vile vile kisi andiko. akumva uburyo byanditse. Unaona vile andiko inamuua. Urabona ukuntu ibyanditswe bimwishe. Haleluya. Mungu inabidi kuleta roho Rero sasa. bisaba ko tuzana umwuka Alete uzima. azana ubugingo. Roho ndio aweze kufunua. Umwuka atangiye kugisha. Mtu atakunywa nini? Unazanywa iki? Haleluya. Atalewa nini? Azasinda iki? Atatapika nini? Azaruka iki? Ataanguka maana yake nini? Azagwa bisobanura iki? Na hata simama tena maana yake nini? Azongera guhaguruka bisobanura iki? Haoni kama itakuletea uzima. Ibyo ni bizakuzanira ubugingo n'umenye ibisobanuro bw'ibyo byanditswe. Haleluya. Mungu anakutuma Daudi kuja kilimo. Ese Imana igutumye kujya kubaturwa? Baki brali hapa. Nani ni hapo? Uvuga ngo kubarerwa wari uruganda rw'Imana. Haleluya. Unaona mambo ya Mungu Uvuga ngo iby'Imana iko katika siri. biri mu ibanga. Kumbe ni siri. Rero banga Roho wa neno. niwo mwuka w'ijambo. Haleluya. Soma na Mungu hapa. Niyo mpamvu muri Ndio kupata mafundisho ya njia. kugira ngo mukurikire icyo Upate Kristo roho wa neno. ubashe kubona umwuka. Ndio Yesu Kristo alisema, Yesu Kristo yaravuze ngo maneno niliwaambia nyinyi amagambo nababwiye ni roho. ni umwuka ni uzima. ni n'ubugingo. Haleluya. Sababu mtu anasoma ndani ya maandiko, Iyo umuntu asomye mu byanditswe anaona kama mkono wa kushoto akubwira ngo ukuboko kw'ibumoso ukitaka kushika ufalme wa mbinguni, ngo ni gushaka kubuza ubwami bw'Imana. maandiko yanasema fanya nini? Byanditswe bivuga ngo Ukate. ukuce. Papa unataka mama? Ese papa nturakubita umudamu wawe urushyi Hayo bila. uramukubita.
umukozi w'Imana. Naisa piga bibi yake. Ni nani akubise umugore hano? Hata kofi mo. Nurishina nanu. Unafikiria? Mpiga mkono wa kushoto. Haleluya. Ndio na pesa daktari. Tuambia daktari. Hivi vitu ni kosa la Mungu. Na hebu chima. Mpiga bibi yako. Nakubise umugore wawe. Mpiga mkono wa kume. Na mukubita ushoboka kw'iburyo. Maandiko yanasema Byanditswe bivuga ko afadhali mtu barakwiriye ko aingie ufalme wa umuntu mbinguni yajya mu bwami bw'ijuru na mkono kipande. adafite ukuboko. Haleluya. Hii mkono ndio mpiga bibi yako. Ukuboko niko kwakubise umugore wawe. Kata. Guce. Daktari anaitika. Ese dogiteri azabyemera? Haleluya. Sasa ile diki ndio nasema. Usiandike. Haleluya. Mwokozi na viti. Aka 11 40 mpaka 41. Muri Luka 11:40-41. Haleluya. Maandiko yanasema hivi. Byanditswe bivuga ngo Asema nyinyi Wafarisayo. mwebwe Abafarisayo. Haleluya. Mungu anafanya kazi ya kusafisha vikombe nje. Mwebwe muri ko muri mwokozi Lakini ndani ariko imbere mnajaa unyang'anyi. nuzuye umuryarya. Haleluya. Ndio Mungu anasema Imana iravuga iti tolea Bwana Mungu wako mutambire umwana wese sadaka ya vitu vilivyokuwa ndani. ituro ry'ibiri imbere. Kumbe sadaka kweli Rero ituro ry'ukuri ni nini? ni iki? Ya vitu vilivyokuwa Ni ndani. ibintu biri mu muntu imbere. Kama unataka kutolea Mungu Niba sadaka, ushaka gutambira Imana ituro unaenda kwa daktari. jya kwa dogiteri. Mwambia daktari. Ubwira dogiteri Nasoma yandiko hapa. usome icyanditswe Mungu anasema Bwana avuze ngo utolee sadaka vitu vilivyokuwa ndani. ngo ibiri imbere muri njye bari by'umutura. Na pia na sashi yangu. Rero nzanye ishashe yanjye Pasula, aho mbaga tosha matumbutumbu, uremo ubura maini, n'umwijima utembo sasa. ushyire muri sashe Nikatolee Mungu. njye gutura Imana. Daktari ataitika. Ese dogiteri yabyemera? Haleluya. Sasa maandiko yanasema Rero byanditswe muri tumtolea Mungu sadaka vitu vilivyokuwa ndani. Imana tuyitura ibiri imbere muri twe. Haleluya. Kwa kunywa pombe, Ariko kunywa inzoga mtu anakunywa, umuntu aranywa anakwambia Timotheo anasema akakubwira ati mutera tangu bivuze sasa kuva uyu munsi usitumie maji tu. muzongere kunywa amazi gusa ujye unywa n'akanyoga gake. Ndio mtu anakunywa pombe. Rero umuntu akanywa inzoga Nao vile kuna kunywa pombe, kuri kunywa inzoga ndio waambie daktari naye anubwira dogiteri atoshe ya mtumbo. noneho agukuremo ibyo umuntu nabyo bitura Imana. Haleluya. Sasa unapitaka. Iyo utambutse Sura naka banamuke. ubona abadamu Ule dada. uriya mugore Eko na hivi kama. ni mwiza Si macho unaona. si amaso. Kama ni licho ya kushoto ni Niba ari kuona. ishusho ryamubonye ry'ibumoso Wewe ndio mwone daktari. ugenda ubwire dogiteri Afanye nini? arikuremo. Haleluya. Amen. Unaona kisi andiko nafanya kazi gani? Urabona ibyanditswe nini? Kumbe kazi ya roho Rero umurimo vile w'umwuka vitu vyote biriya bintu byose vifunuo katika sehemu zake. babisobanura mu mwuka kugira ngo ubashe kubyumva. Haleluya. Ni roho wa kwanza, Ni umwuka wa mbere, unaona roho wa ni neno. umwuka w'ijambo, Unaenda roho wa pili. umwuka wa kabiri. Soma Jean 20 Wale makundi 21 23. 21 Yohana 20:21 kugeza 23. wanafunzi kwa siku kutoka siku tena. Haleluya. Unaona roho wa kwanza, Umwuka wa mbere, roho wa neno. umwuka w'ijambo. Haleluya. Amen. Leo utakuta mtu Ariko uzasanga umuntu roho wa neno. umwuka w'ijambo Mtu hana. awafite Anakwambia akakubwira ni Mkristo. ngo ni umukristo. Tuko watoto hapa. Kwa kuya. Hari abana bari hano. Mwende. Haleluya. Amen. Si tunaona mtoto hapa. Urabona uyu mwana? Tunaona miaka yake, Urabona imyaka afite na kimo yake. n'ikigero afite. Unamuuliza mtoto, Iyo ubajije uyu mwana, unasomaka wapi? uvuga ngo wiga he? Anakwambia anasomaka ku SFB Akakubwira ngo yiga muri university muri SF. pale Murabutu. Murabutura. Haleluya. Amen. Huyu mtoto anakujibia kama anasoma ku SFB. Uyu mwana akubwiye ngo yiga muri SFB. Uko utaitika? Wabyemera? Juu ya nini? Kubera iki? Unaona kana danganya? Babona ko mubeshya. Haleluya. Amen. Na ndio vile vile Nako rero wakati mtu wote umuntu wese anasema niko Mkristo. yavuze ngo ndi umukristo. Naona ni mtoto Urabona ni umwana mdogo umwana muto anasema anasoma ku university. avuze biba bisa naho uyu mwana yavuga ko yiga muri university. Amen. Amen. Ndio vile watu wengi. Nuko abantu benshi bameze. Ndio watu wengi. Abantu benshi Naba pastor, yaba pastor naba bishop, yaba bishop naba nani? n'abandi Wanajitaka kusema ni Bakristo. bose bavuga ko ari abakristo. Haleluya. Lakini Ariko ya
Tunapita kwa kwanza. Reka turebe umwuka wa mbere. Twende ya pili sasa. Umwuka wa kabiri. Aha. Yohana 12. Ndio. 21:22. Ndio. 21. Basi Yesu akasema nao mara ya pili. Aha. Mama. Leo hizi. Ndio mchana. Ndio mchana. Komeze. Basi Yesu akasema nao mara ya pili. Yesu akasema nao mara ya pili. Yesu yongera kuvuga na nao mara kabiri. Haleluya. Alisema nao mara kwanza. Yavuganye na micuro ya mbere. Ilikuwa ndio kupokea roho wa neno. Nibwo bari bakiriye umwuka w'ijambo. Ndio tunaenda tena kwa habari tena roho wa pili sasa. Ndio umwuka wa kabiri. Twende Salama kwenu. asema salama kwenu. Abanga amahoro abe muri mwe. Salama kwenu. Amahoro abe muri mwe. Mwiriwe. Twende. Kama Baba alivyonituma mimi, Asema kama Baba alinituma mimi, Mungu data yantumye, ninawatuma nyinyi vile vile. na mimi nawatuma nyinyi. nanjye ndabatumye. Haleluya. Tuma aliona mwalimu Ndio leo. mpamvu wanywe mwalimu Hajakuja hapa. yaje hano. Alisikia gisi nilimtuma. Yumvisha uburyo namutumye. Mungu akubariki. Amena. Kandi mu umugisha. Twende. Naye wakati alipokwisha kusema maneno haya, akawapulizia, akawaambia. Asema wakati Yesu Kristo alipokwisha kusema maneno, amaze kuvuga ya magambo, aliwapulizia pumzi. abahumekeraho umwuka. Mama Jennifer kwa hapo ndani. Karibu hapo. Karibu. Amina. Amina. Kisha Yesu Kristo kuwapatia roho wa neno, Abaza kubaha umwuka w'ijambo, akawapulizia sasa. abahumekeraho. Twende. Akawaambia, mpokee Roho Mtakatifu. Asema mpokee roho. Takira umwuka w'ijambo. Haleluya. Amena. Kwa roho kupulizia. Wari umwuka w'ubuvuzi. Tuone kwa nini. Reka turebe uwo mwuka rero. Ni roho namna gani? Umwuka umeze ute? Papa, tasoma Mathayo 10. Matayo 10 Kuanzia kama ushuke taratibu. 10 ibice bibiri umanuke usoma Hata pa 8. ugere nko ku 8. Majina yao kichwa yaandikwa. Twende. Basi majina ya mitume 12 ni haya. Asema majina ya mitume 12 ni haya. Amazina y'intumwa 12 ni haya. Twende. Wa kwanza Simoni anaitwa Petro. Simoni anaitwa Petro. Simoni witwa Petro. Na Andrea ndugu yake. Andrea ndugu yake. Andrea umuvandimwe we. Twende. Yakobo mwana wa Zebedayo. Yakobo mwana wa Zebedayo. Umwana wa Zebedayo. Twende. Na Yohane ndugu yake. Yohane ndugu yake. Yohane umuvandimwe we. Twende. Filipo. Na Bartolomayo. Na Bartolomayo. Twende. Tomasi. Na Matayo mtoza kodi. Na Matayo mtoza kodi. Matayo umukoresha w'ikoro. Yakobo mwana wa Alufayo. Yakobo mwana wa Alufayo. Na Tadeo. Simoni Mkanana. Na Yuda Iskariota aliyemtoa vile vile. Na Yuda Iskariota aliyemtoa Yesu Kristo. Alikuwa pale. Hawa 12 Yesu aliwatuma. Yesu akawatuma. Yesu arabatuma. Akawaagiza akisema. Musiende katika njia ya mataifa. Ni moja mu nzira y'abanyamahanga. Wala msiingie mji wowote wa Samaria. Wale wose wa Samaria. Lakini zaidi kwendeni kwa kondoo wapotevu za nyumba ya Israeli. Mutende kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli. Mushakende kule wa Israeli zazimiye. Twende. Na mkikwenda, sasa mtaenda. Ni mugenda. Ubirini mkisema, mutenda kubiri mnasema. Muna kubiriza muvuge muti, ufalme wa mbingu ni karibu. Asema ufalme wa mbingu ni karibu. Ubwami bw'Imana buregereje. Ponyesheni wagonjwa. Haleluya. Amena. Ule roho pumzi, uriya mwuka w'uguhumekera aho mugiye, mutakuta watu wagonjwa, nzamusanga abantu barwaye, mutabaombea. mubasengere. Haleluya. Amena. Uliona huko roho wa neno, twabonye umwuka w'ijambo, usomea maandiko, ukusomera ibyanditswe katika sehemu no kuguhishurira mu byo bw'umwuka. Lakini roho wa Mungu ariko uyu mwuka w'uguhumekera maombi mbalimbali na sasa. amasengesho atandukanye.
Wanakuwa nakuonesha sasa. Bakwereka Utakuta wagonjwa uzasanga abarwayi hari utaenda kuwaombea. Utakuta watu uzasanga wana mashida mbalimbali. bafite ibibazo wende waombee na yego basengere. Haleluya. Amen. Twende baba. Fufuleni wafu. Mtenda kukuta watu wanakufa. Usanga abantu bapfuye Fufule. mubazure. Twende. Safisheni wakoma. Batu biko na bukoma. Mugende murebe abantu bafite ibibembe. Haleluya. Mubasafishe nabo mubakize. Haleluya. Amen. Juma leo bukoma. Sitorona kile siku. Twabonye uburwayi bw'ibibembe tagihe. Malera bukoma. Umuntu urwaye ibibembe. Mukolo soka bilioni 5. Urabona ko ukuboko gufite intoki eshanu. Utaona sengeri tunabakina bilioni 2. Ushobora kusanga umuntu warwaye Hivi tatu na katika vyote. intoki ebyiri eshatu zaracitse. Haleluya. Ni magonjwa. Ni uburwayi. Maana iko kizima. Ni ukuvuga ngo iki ni kizima. Maana hapa anasoma Ni maandiko. ukuvuga ngo hano agasoma ibyanditswe. Yefika anajua moro. Hano ubwe akamenya ni umwuka. Haleluya. Huko nje kote. Hano hanze hose. Ukauliza mtu. Yubajije umuntu. Kanisa ni nini? Itorero ni iki? Wanasema nini? Kanisa ni roho ya Mungu. Itorero ni umuntu. Kanisa ni mtu. Itorero ni umuntu. Haleluya. Amen. Sio watu wote wanajua kufanya. Abantu bose barabizi. Lakini sasa Yesu anasema Ariko Yesu amaze kuvuga ngo ukate mkono wako kushoto uzace ukuboko kwawe kw'ibumoso n'ugushuka au utoe vitu vya ndani cyangwa uture ibiri imbere muri wowe. Akwambia Nakubwira ngo ya. haleluya. Yesu Kristo alitembea juu ya Yesu bahari. Kristo yagenze hejuru y'inyanja. Mtumishi wa Mungu. Nawe umukozi w'Imana Twende pale Nyabarongo. tugendera kuri Nyabarongo Pale Uyenzi. cyangwa kuri Ruyenzi wambuke Nyabarongo n'amaguru rero. Haleluya. Amen. Ndio anasema Mkristo. Wewe kwa Mkristo Yule anatembea sawa sawa. umuntu ugenda nk'uko Yesu alitembelea. aho Yesu yagize nawe ugomba kunyuza muri cya kirenge. Anakuambia hivi. Arakubwira Kwa imani Mkristo unaweza kutembea. ushobora kubikora. Ni imani yako inatembea pale. Ese ni ukwizera kuzakora biriya. Tembea pale kwa maji. Ngaho genda ku mazi. Pale kwa kaima.